Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulihin nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, pada loni may narifataraka atanra asyukur kamaraja talori sisi raja kosangan nafung Allah Subhanahu wa ta'ala. Narimuka angkana rilalan nasi kesempatannya pada angkamu fakir nawerifuangi syagi igana fapinya menah. Ya. Pada angkamu fakir nawering umur, pada angkamu fakir nawering adisi disinga makutofa kesempatan, nato pada angka si hadiri makdafu dafungang rilalan na iya bola mafacin na Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ifahangi madece tomato malabikin ke hadir ya. Maka si tongat-tongan na itu papinya manafung Allah Subhanahu wa ta'ala musti pakai guna madece lor decing ya. Nasaba makadehad desa malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani magabunun fihi ma kathirum minan nas. Maka di Nabi ta ang katunasa dua papinya mang naluru madari mega rufatau tak kalupah nalupe papinyamangnya. Kegenar tama-tama labiki yang pertama ya ni asyihatu adisi disingang ya adisi disingang madari di mana tama-tama labiking kahade na rekona rektif ngalata la papede cing adisi disingang papinyama kesehatan madari kita kalupa lori fung Allah Subhanahu wa ta'ala ya madari ki pak makut tu pego ipasurona fuangan nariko na kena kesa nga disi-disi nga iya patumatu marapit ki po Allah Ta'ala iya patumatu maraji ki masampaja ke Allah Ta'ala nariko madodo kiyari ki nariko malasaki iya malasaki. Kemudian kedua maka Nabi sallallahu alaihi wasallam papinya mega to tak kalupa iya nada tu papinya kesempatan waktu luang asanna iya riolode na fatosibu na sabak jama-jama lino fung pada lon ime pak guna madeceng untuk makasiwiang na sabak magay ang katumatu ng kawatu tosibu mak jamat dangkan madariya lupi pung Allah Subhanahu wa ta'ala madariya lupi masempajang ya maka idi manang ang hadir may rilal na masigitae termasuk pilihan na fung Allah Subhanahu wa ta'ala mamagi-magi ang kaman may na masayfuang na baraka ito atongan linota na niya na ijaba na tarima mana farilodangan ta fung Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawan rang ipapasalama Oriali malabikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi to nasiriya pamase na niya asalamakang. Nabi yang kirela fatatti ifusana. Nabi yang kirela fatatti iwematanna. Rela fatatti darana falawinya mana. Ya. Degaga kata salainna melomanangi nawat bisalama sinin na rufatawi. Ya. Batongan naga tama-tama malabi kinareko melo ki lolong esang ideceng aleng ilala tawi pitang italamadeceng. Ya. Iyan ito nakade guruta nigi nasa to pitang sila suran na lalamadeceng maka alena tuyolo runtu deceng mamulang. Ya. Alena jolo runtu deceng mamulang. Makoto basabalina nigi kita jalorang sila suran jalal maresa jalorang sila suran lalam maja maka alena tuyolo runtu resa emak diolo nasa guruta tama-tama malabikin jahadir. Ya. Iyan ito nasang etoriolota maka da iya tu esang lampu pada itu manana to sogi ya
Ia tu esang lampu masih surang atau sogi taro ki pak bukasiasi nareko malampu mo kilori decenge daripada sogi ki pak mega orang para tapi madari iceko-ceko mi fadat rufatau tama-tama malabikin hadir. Sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tama-tama malabikin hadir ilalan nasi dia kita fa'bu ya sang kitab Nasa'iul Ibadah ya, kitab karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ilalanna kita aina rampai set di hadis ya, riwayatuna Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Makkah tudah tudangang isi bawa sahabatna ya, maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ashabi sahabatku ya, melo ko upalatura telu nasihat yang mana ia nasihat pura na pelatukan nga malaikat Jibril alaihi salam ya, telu nasihat na di madeceng nya totongan linota latu akhirat insyaallah ya, maka dai sahabat tentu ya Rasulullah meloki ya, aga nasihat na malaikat Jibril alaihi salam lor Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian na rampai dalam hadis maka dai Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilun alaihi salam faqala ya, telah datang malaikat Jibril kepadaku ya, mengoleh malaikat Jibril alaihissalam naik mapasang itu malaikat nasabat telumi papasang ya, aga pasan na malaikat Jibril Bapak Ibu sekalian, maka day malaikat Jibril ya Rasulullah surona fungla ta'ala aish ma syi'ta fa innaka mayyitun ya, tuwa ko rilebo na yelot lino turupikoy melo mupoji neke musti bingera musti pak misa yasanya amat yang ya, maka ilalan pasan na malaikat Jibril salam tama-tama labikin ke hadir maka da iya tu pungala taala nawe reki ala luasang nawe reki kebebasan untuk tuo rilebo na iya lino ya, Allah memberikan kebebasan kepada kita Pak, Allah berikan kebebasan kepada kita Bu, idi manibawang tuo ko rilebo nila pekko melo mufoji neke musti mingerat tu yesange amat yang aja matak kalupa poleri amat yang ya, yan natompe makadai fung Allah Subhanahu wa taala rilalan akoram malabina walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun iya, narampi fuangi makada tungkat tu se dia umma engka mana batas umuruna ya, engka mana batas umurut apa di itu tu mana nungri lebo ni fa diga ga tu mana nungri lebo ni musti pak mati mana ya, fa idza jajalhum nareko takappo ni resangnya jalafung nareko takappo ni resangnya batasang umuru la yastakhiruna sa'atan de nariule paundur iwatuna wala yastaqdimun nadito narule famaju musti napatan tumana fung Allah Subhanahu wa taala iya ya kumakutana ka ko masigi fabu kira-kira ya irisan ni garumatu makada umur usya garu tolele ri pamasena fung Allah taala iya engka kira-kira misang ke bupa negaga ya, jangankan kita manusia biasa, ya aja nih di patoma biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam padene seseng umur, ya tidak tahu menau. Semua adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini tani pung Allah taala. Ya, no kira kifung Allah Subhanahu wa taala riolode patoma sumi tatajang ilalan na babuan endota. Ya, itu sudah Allah tuliskan pak umur kita. Ya. Nih kia maka den Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatku situngat-tungan na iya tu umurun na umakku ditu nama bela poler umuruku ya, makutana kak lori di mana Bapak Ibu sekalian kira-kira syago umurun na Nabi tanalele di pamasena fungala taala ya 60 na telu iya nareko ang kata mataku may hadir ilal na masigi di na namabila umurut afa poleri 60 na telu taung aja na tomayga magaya-gaya rilebo na ilo pakanjakin ni fakasi biata ya nareko ang katamatua pak lato-lato na di mofa na milo mas sempajang
wat dini bici tama-tama kada aga jatu tatajawa. Ya, aga tatajang. Nasaba diga gi peressa matuk ko sorimon rima diolo sanga dina sampajangnya. Iya. Yakko makasimo sampajatafung, yakko makanja mo sampajata maka insyaallah sinin na to amala amade macam mana to makanja macam mana to makasing. Iya. Tapi nareko kapa makasolang sampajangi patu sampajata maka macam mana mato masolang amala amade cing. Iya. Sini tama-tama malabikan rang selasera malabikan ke hadir. Ya. Nikia ito malolo dito sinawat dia latang makada iya pa ya omelo mas sempajang iya pa ya omelo mas tamus sigi nareko maputih pulu aku. Iya. Nareko mapat dipi utuku. Ya. Magani fu nareko nagalak ifung Allah Ta'ala. De utak kaboro tama-tama malabikan ke hadir. Pura ka matazia ko pare-pare fa bu. Iyero to matewe nappe kasi kelas 2 SMP. Iya, malolo mo pa. Ikipikiri pak di itu baja mak dapi umurna boleh 63 tahun. Ya komelo ki malah dasar di umurna nabita. Iya, kelas 2 SMP masih muda pak. Ya, masih muda. Aga pas sabaran ale dari pamasena fung Allah Ta'ala mak bicara ka si bawa ambona. Kadai isa banarna anak ustaz makanja papujinna lori dainna lori kakakna. Ya, iya rawat pewenina, iya rupa kalena melo mi mala pak buro ku rumah sakit kebetulan angka kesilasanna. Iya, nasangnya ugi lasa sisi manukang. Ya, kelasana kasih. Na iro adina mitotoy na rekopole lasanda ko tangana lalangnya. Nama motor ale-ale. Iya. Jadi iro na kasi adina nasi bawangi si gandeng yung motor. Iya. Tapole wi takdir na fung Allah Subhanahu wa Ta'ala mabuang kasi ako tangana lalang nasa baalabong manrasay adik na kasi ileri famasena fung Allah Ta'ala selama ikalina kakumeto ni rupa napat tentu fung Allah Ta'ala. Iya, coba Pak. Onro batina na foji pa iden na din na melomita kasi din naman rasa-rasa. Din na melomita kalina kasi pola sana ko tangana lalang igangka na si gandeng alena gandeng kalina lato rumah sakit lisun naman ni nafatan tu ni umurun na fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Malolo mopi, engka kira-kira malolo umurun ke akada tutulalo. Ya. Kemudian puratoka matasya fa aku pinrang macoa-coa to si umurun na 103 tahun. Macoa-coa. Iya. Iya do tak keboro Pak. Iya 103 tahun umurun na. Iya, dia nama lasa. Dia nama coa-coa macoa. Iya. Bicara kasi bawa masyarakat. Makadai masyarakat iya ustaz tama to ay digaga kasi lasana na mate. Kada ka bah makanja tu iya dia ka majarang ita tamo rumah sakit ustaz. Digaga janang kita ang kalinga makariba na makamalasay. Makada ka aga pala pasabar na mate pa. Makadai iya ro nasa ngi tomate tomatoy ustaz magami na malasa na saba agis tilana merenung lada kasi apa na mate anak kami na fujinna. Iya, anak kami na fujinna mate de na mate na anak apa sih iro terno pikiriki nala babam pikiran stress gangkan ala bato ni tama-tama la bikin ke hada di kala sana. Iya, nah jadi kami beban pikiran nasaba mate anak kami na mapujinna lele ri pamasena fung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinin na tama-tama la bikin rang selasura malabikin ke hadir. Ya. Maka padaloni may tama-tama malabikin ke hadir ya la sarafa pikiri ke sangnya matiang ya nasaba magay dito nawat di pa mapikiri ke makada tomalasay mate ya aja ya niga pala to mate tama-tama malabikin ya narito to narafi ajalan na ya nasaba narekumala ki pa tang makada tomalasay mate makadi na tuga ke isa na rumah sakit nenek malomo cocok mo gawasang Pak. Iya, coba Pak Tita. Joko mo ki Pak ke rumah sakit. Ganak kasi to malasa ko Pak. Ya, mak denuang ni madising, mak denuang melo masuk isa na rumah sakit. Iya. Baka madari ang kato Pak mapulo-pulo ton iwari lasa ke fungalatan na dito pa nalili pamasin na fuang. Iya.
Tapi madari angka Pak atau bali bola taga atau keluarga ta Pak. Dega ga riwayat penyakitna Pak. Ya, ele-kele tengah suaroi madari si cawa-cawa si takka borokang. Mangi tepa angka kariban no ni nama kadali dari famasene fungala ta'ala. Padahal dega galasanna tidak ada riwayat penyakit orang tuaku sekalian. Sebab make aku niro napat tentu umuru ifngallahu subhanahu wa ta'ala. Yeah. Sinin tama-tama malabikkan rang selasura malabikun kahadir. Kemudian nomor 2. Ya. Maka dia fasana malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Ya. Maka dia malaikat Jibril suruh na fungala ta'ala. Ya. Foji meman ni sinin na anu iya angke melok mu foji rilebot na yalino. Neke musti mingeram madeci makkada sinin na tu anu ifojie musti isalai. Ya. Maka ifahang itu mata malabiking kehadir, maka daya tu sang saling mencintai, saling menyayangi itu tidak masalah, Pak. Karena itu merupakan kodratnya manusia, ya, tidak masalah. Ia minasala nari kota liwa ki mapoji lori se dia gaga gangka na ya lupai fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tafahangi madece fabu makada digaga papoji mananung rilebot na yelino sangadina papoji tak lori fong Allah subhanahu wa ta'ala Pak. Ya. Papoji lori sini na makhluk Pak mesti betul, mesti salai. Ya. Mapoji kilori waram perangi Pak latu melino nasi bowangi. Mapoji kilori benata latu to melino tuh. Ya. Maka coba gare Bapak toma-toma lebih kengkar orangnya, ya. Idi orane Pak. Coba gare tatanin do anata ya kupole kimatu mas sempajang. Ya. Tapa tudang indo anata makada. Emak na. Bahaja sanga dia. Narik ko na fatutu ka fungala tala iya marolo mati. Kira-kira ang kamo ki kamelo si bawang ako ilalan na ki buruku mo ni suwani. Ya. Kira-kira idi ibu emonri ang kamo melo si bawang ya ambo anana ya kumate. Ya. Oh ibu. Digaga. Iti Pak. Tangkalingan ni. Ya. Ifahangi mada cita matang malabiki makada idi orane. Namopik ko garatat talafong orane. Ya. Namopik ko igan na idi duit talafong oran tapi narekomate musti na salay ki beneta. Ya. Musti salay. Digaga Pak. Aja nama kada Pak si bang kulan na kiburu Ake buah bawa ni tenda ko sidape na kiburu na. Digaga. Ya. Pada mo tiba idi bene monri. Ya. Baja sanga dia kira-kira idi bapak-bapak aku melo moki ga. Si buato ya emak nak kuila na kiburu aku mate. Digaga. 20 mati dan mak bene sih. Ya Masya Allah. Hadir orang tuaku sekali. Digaga Pak. Iya. Digaga musti Pak tulu ki kecuali yang malak madece. De nawat di Pak malak dairan nuang keluarga. Ya. Iya, madari kasi aga ya Andriku terima kada edeng. Ilo doang kasih salama. Iya. Opodang iba makada iku ngerang ilo doang ki tapi tak dampaknya ku kalupa Kak. Iya. Itu saudara saya Pak, saudaraku ya. Maga ni Pak ya ku misalnya amureta. Iya, sapi satta ai mesti na lupa kita mau tahu mada bikin kehadir. Ini tompe maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ilalang hadis na yatba'ul mayyita salasa angka nasa telu sewa-sewa mantra irupa tahu narik kulele ri pamasena fung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ya nari itu keluarga ta. Ya. Baja sanga dia to mata malabiking kehadir idi urane makuto makun raya. Ya, ya kulele kiri pamasena fung Allah ta'ala Bapak Ibu sekalian, ya. Nantara manak pasirin na keluarga ta. Ya. Nantaran ibaineta, nantaran ilakita, nantaran sapi-sata, nantaran mulut apa. Semua keluarga kita akan mengantar kita nanti Pak sampai di peristirahatan terakhir kita. Ya, nantaran mana kita? Memberikan doa terbaik kepada kita. Ya, mengirimkan doa terbaik kepada kita. Tetapi ketika kita sudah ditimbun oleh tanah, masuk ke dalam liang lahat, maka goodbye. Assalamualaikum. Mesti salaki. Ya. Kemudian yang kedua, ya nari tu Pak orang farangnya. Ya, orang parangnya aswani ki Pak mapat dia lakka masapa isangi orang parang nara lele kiri pamasina fungalata Pak tidak ada. Banyak sekali.
Lanya mana tamatama labiki. Dia apa di bawah mata tamatama labiki ke hadir. Madari angka tausogi pak. Ya angka auto Fortuner na. Angka auto Toyota Alphard na pak. Oh makai goto na pak. Nara nile di famasi na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Itania ero mantara pak. Matulori kuburu aga fale pak. Dega galain salai mobil ambulans. Emirah. Monre auto solia pak ako bagasi. Padahal pateta sapai pak. Watu tatuori lebot na yelino. Ya malaku-laku kisappa isang iwarang parang ya lupe pungala ta'ala ya lupe mas sampajang fikut cara nawat di lolong isang iwarang para tomoto malabiking ka hadir fikut cara nawat di pa ilalu isang matan raja batang matan rifangkae gangka na lupe sinin na fakasiwang tomoto malabiking ka hadir na ya kipas mati kipa musti saleh tomoto malabiking ka hadir ya isale tomoto ya kemudian nomor 3 aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menemani dan mengantar manti mayit ketika masuk ke dalam liang lahat ya nartu amalak madecing ya ina malak madecing pak monro si bawangi ilalan naki buruta ya iya to na fa amalak madecing madariki pak dit tajami waktu tak tu rilebo na yelino makutukutu ki pego iya sang ipakasiwiyang makutukutu ki pego iya sang napasuro na fung Allah subhanahu wa ta'ala na yato namatu fa busi bawangi ako ilan na kiburu iya namatu iya wasir raga-raga fa iya to namatu bantu ki bali fakutanana mungkar dan nakir orang tua ko sekalian ya sinin na tama-tama labikin rang salasura malabikun ki hadir ya maka tafahang yang madai cerita mutaku tafahang orang tua ku sekalian agi-agi pak ipoji makupek kolino musti sadari madai makada tania tu apun ngata apun na fung Allah subhanahu wa ta'ala narekonale fung Allah ta'ala punangan na pak be nawat di malat dai variati nasabak memang ipindrangi mi idi asang ata sinin na tama-tama labiki andrang selasura malabikun ke hadir kemudian nomor 3 fasana malaikat Jibril alaihissalam law Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai malaikat Jibril i'mal ma syi'ta fa innaka majaziyum bihi ya makadai malaikat Jibril surona fungla ta'ala figau memen ni sinin na anu iya ang kemelo mu figau neke musti mufaha musti mingera makada sininna tu anum figoe sininna jama-jama kolino musti mupertanggungjawabkan yolona fung Allah subhanahu wa ta'ala ya Bapak Ibu sekalian di nawat di malak kita makada ditu na marigaga fego dosa na rekodiga ka taumita ki ya ditu na marigaga pigok ki anu na cace fung lata na rekodiga ka taumita ki ya percayalah orang tua aku sekalian pahang ibadai cimakada Allah selalu memantau kita pak naita kifung Allah subhanahu wa ta'ala ya nita kifung Allah subhanahu wa ta'ala maka aga-agi figo makukefa musti mau nawala kifung Allah subhanahu wa ta'ala becetogi jamarino jatogi jamarino pak musti engka mana pak pawala nama tulis seri moderna fung Allah subhanahu wa ta'ala ya musti nawala ki ya digagis tila makada cek demi wala digagis tila makadami ko wala pada hadin orang tua aku sekalian yana tompe makadin pung Allah subhanahu wa ta'ala ilalan na ko ramalabina faman ya'mal mithqala sarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala sarratin sarran yara ya makadin pung Allah subhanahu wa ta'ala ni gini gitu fego amala madeceng simpen kama-kama ya ni gini gitu pego amala madeceng mau ni pada kama-kama becona ya isamay sa kama-kama Bapak Ibu sekalian ya yaitu kama-kama pak mabicupi ukuranna nabi riberiwe ya yasange kama-kama ya aga nasa Allah ta'ala musti nawala to fuang yang nasi bawai decing ya musti nawala ki wa may ya'mal mithqala sarratin sarra yara maka to sebelen ni gini gitu pego pa atas salang ni gini gitu pego adorakang na pego sinin anu na cace fung Allah subhanahu wa ta'ala misa di Makkah dan caca fuangin misa di Makkah dan lara fung Allah ta'ala natuli ang kamo paki pegoi natuli ang kamo paki jamay maka musti lolang atoki patsalar resuri monrina fung Allah subhanahu wa ta'ala yeah mana sana saja pa ako ilalan ako rangnya Makkah da iya makanja iya maja ya nang kamo pa to makusalang inasang alina tapi madari mo pa na jama sinin na papisang kana fung Allah ta'ala ya madari mo pa na jama sinin na ano na cacay fung Allah subhanahu wa ta'ala
Ya. Napanasan kifung Allah Subhanahu wa taala. Ya, Gusti nawalak hadir orang tua aku sekalian. Sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iyena fa'tallu. Waddi yala bokong na waddi na magalaki makasiyan tatambit pa ilori fung Allah Subhanahu wa taala. Tan risat dito pa asiselena soe wani iselle siwaw asso wattu pa siselena. Ya, taman iko pa tahun 2025 bulan tahun Masehi. Ya, coba Pak kita putar ke belakang lagi, ya. Putar atau tetap Pak Imondri. Kira-kira atas salang agama dari pigo di tahun 2024. Aja nak kesit taulangi iya tahunnya. Ya. Nasabak nariko angka tahu labi makanja iye tahu mapura lalu nandrengnya tahu yang kemelo lalu iya setongan na tahu macilaka. Ya. Pakanja kini aleta atau mata malak biki ke hadir. Ya. Pakanjaki pakasya atau pakanjaki sang pajatolo di Allah Subhanahu wa taala nasaba ya sangi umuru de neri setamata malak bikin ke hada na faringrangki Nabi sallallahu alaihi wasallam pasadia bokota pasadia malak maricita na wad bisuruntu kimatu risuruga pamasena fung Allah Subhanahu wa taala sidan jama maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fadalon ime tamata malak biki ya tafada ang kapakke guna madai cing sinin na papinyaman na fuangi papinyaman umuru papinyaman kesehatan andrangi kesempatan na wadding ifakki guna madai cing iro untuk pamegi fakkasibiangnya untuk fakanjaki sampajata tama-tama labiki mamagi-magi nak dampengi fung Allah Subhanahu wa taala sinin na dosa-dosata sinin na atas salata baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan orang tuaku sekalian mamagi-magi nafas salama kifange riwanu alino lattu risari mondrena fung Allah Subhanahu wa taala sinin na tama-tama labiki andrang sila sudah malabiki untuk hadir nulle kafa siko ni kawala ada dari seseta imam magi-magi mak baraka lauri idi manang elap bilap bifa lori alin tamak bicara yakko pale engka coco paupole tu di fung Allah Subhanahu wa taala yakko pale engka salah paupole tu ripacarameh makanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara tetapi hargailah kebenaran yang disampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.